Valjevo. Kolubara. Prelepo Valjevo. Eno Žikica Jovanović Panac čeka Vujiće. Širi ruke i čeka Vujiće, a Vujiće nigde. Evo Života Oskar. Kako je dobar fićko. Dobar. Ovako je cijela čaršija. Valjevu puno spomenika. Ovdje smo parkirali. Tamo je. Valjevska gimnazija. Fenomenalno zdanje. Ovo je Este banka, ona je nacionalna banka. Valjevo pravi grad.
časova i 30 minuta. Evo nalazimo se na Divčibarima na onom vidikovcu. Je ovo snimao za naše kuma, ovo je kume, Slovenija ili Švajcarska, ko će da znaš, prelepo je. Tamo se vidi Tara, Zlatibora, jug. Omrovci, Divčibara, prelepo. Borovi. I evo dole put kojim ćemo mi posle na Zlatni Bor. Idemo sad da vidimo malo hotele na Divčibara. Ovo je Klića koji je položio ispit pentranja na ovu planinu. Evo ovo je Vidikovac, a ovo je nažalost Srbija. Evo ovako to izgleda. Najlepši deo Srbije ovako. Da ne kvarimo sliku, ipak da završimo s ovim, sa Švajcarskom. Evo nas u centru Divčibara. Evo ga, malo šetnje.
Čekalo nas cvijeće, pelinkovac, pivo i spremljena kuća. Trpezatnjom. Spavaća soba. Pogled iz spavaće sobe. Malo reduša, ćao. Apartmansko naselje, Kraljevi Konaci. Evo ovdje ispod ovog toga je kuća Starajlovih i Pejčića, Marinkovića, ovo je crkva, hotela Palisad i ovo je mjesto i sportska hala u Zlatiboru. A ovdje čekamo Dejana da naiđe. Crkva koja se gradi već 15 godina. Dole je benzinska pumpa. Jednog predzadnji. Konačno! Ćao! Pa di Zdrale? O, stu Budvi! Ej, Zdrale, ćao! Maši mi! Ćao, Miki! Vas ga brige! Sreda, 7 sati ujutru. Ovako izgleda jutro na Zlatiboru. Sunce. I vazduh. A ono je vrh na koji gospodin Ivokšević bi da se popne. Ovo je karaula. Otprilike ovako to izgleda gde smo mi. Terasica. A ovo je dole odlazak.
Ne može sad sebi. Stari Panasonic ideja, Kršina. Kraljevi konaci. To su kraljevi konaci. Ha? A škoda je to ulepšava, čovječe. Hm?
Kota. Mm. Trči gota. Popodne će. Evo ovako izgleda arhitektonsko ruglo na Zlatiboru. Mama, što ga trčima?
A ovako izgledaju građevinske nakaze na Zlatiboru. Ovo su nakaze građevinskih majstora, projektanata. Znači, bukvalno ovako. Milion 200.000 stilova. Evo Deja se popentro. Tamo sam i ja bio. I evo kako izgleda sada ta padina sa mnoštvom zlatiborske kvazimoda. Još šta ih je? Hello! Keti? Evo najlepša garaža na Zlatiboru. Ne. Ovo je bivša Titova rezidencija, koju ne zna se da li ikada bio. Evo ovdje je urađena isto kao i dole u Bosni, tamo gdje je pucao u medvede. I ovdje je bila mjesto za poslugu. Evo ovako je u Bugojnu ista rezidencija, po istom programu urađena. Ćao deki. Ovo je tomba na jezeru, teniski tereni. I ovako to izgleda.
Samo Zenđija. Njegov grand. Evo nas na jezeru. 2 seke. Idemo da vidimo. Ne. Ne. Da. Mala, di ćeš tamo? Bože, kje ti pa soli čovjek, ej. Soli tekila, ej. Budo, vidiš što ti nabrala cveća, ej. Da, specijalno za njega. Evo, ovo su ti 2 cvećke. Moram da radim ništa. I evo, posle Zlatibora došli smo da pitamo Taru. Evo, ovo je omorika, plekana. Idemo malo da vidimo kako to izgleda u plekanoj omoriki. Baš i nema gostija. Hotel Omorika. Evo ovako izgleda Tara. Da li je ono bašta, ne verujem, ali ajde. Mala sumaglica, ali je Tara lepa je.
Ćao Kikice. Manastir Rača. Manastir Rača iz 13. veka zvonik i evo ga manastirski kompleks. Hadži Milent je prvi bio, ovo je konak i riznica. Ovo su obronci stare ispod koje je smešten manastir Rača i evo sad idemo u Bajinu Baštu. Evo Keti. A i mali je stigo dovde. Evo nas u Bajinoj Bašti, kontejneri i putokazi. Deda! Deda! Perućac. Jako dobrim putem od Bajine Bašte stiže se u Perućac i evo nalazimo se na reci 365 dana, u stvari 365 metara. Ovo je mesto Perućac i ovako izgleda taj deo. I ovdje se vjerovatno uliva. Keti! Ovo je mala tamo.
obavljenog razgovora sa kumom vraćamo se snimanju. Evo kume, gdje si me našao? I evo dakle se ovo survava dole. Prava Zrina. I reka 365 metara. To je mala. Evo nas na hidrocentrali Bajina Bašta, hotel Jezero i apartmani. To je sad ovdje. Jezero i plaža ispred hotela Jezero. Prelepo. Evo jedan hrabar u hladnoj Drini. Bosna i Hercegovina. Posljedice rata. Stalno si tu u mojoj glavi. Ove su uporne i prošetali guze od Peruća do ovdje. A moja Keti, eno je, sedi na obali. Kako je lepa priroda. Stražara. Za vreme rata su odavde kontrolisali branu i evo ribnjak na bosanskoj strani.
smo dole sedeli. To je taj restoran Jezero. I još jedan pogled na BP. Sada smo se popeli još jednu 1000 metara višlje i evo sada kako izgleda to kompletno jezero hidrocentrala. Prelepo. Drina vijuga. I evo onamo odlazi dole prema Crnoj Gori. A ovo je spomenik da je ovdje nekad bio kamenolom, evo, na ovom mestu. Stena i stene rastu vertikalno bolovi. Mitrovac na Tari. Nas je ovdje u jednu jako dobru kafanu, kaže. Gledajte, kaže.
Evo, ovo je bila Tara, to je bilo 2006. godina, Zlatibor je pitao Taru. Ćao. Jutro, petak na Zlatiboru.